Voice of the People Party VPP haka jingpen kre jongka ban aireng haka Elekshon MDC Shuki arteli ki autonomous district council kata ka Khas autonomous district council ki HDC but Giant Hills autonomous district council JHDC house nem banwan haka khalai trik unai weng arajar psau kalase madan ni ki Kyrtong jongka haka tup Kyrtong jongki Kyrtong bani aireng banyok mikmat chaka Giant Hills autonomous district council JHDC lingba ki tiket naka party na ki arp saungut ki bala penpena lapau ka Kyrtong uba Andrew Shulai MDC padang don naka Shuki uba mikmat mentai ka Kiwei North constituency katba shaka ki HDC ka nega sengala say ya arp nyongut ki bani kon ki constituency ba per uba Andrew Shulai uday ubala don ba kaseng All India Trinamool Congress hashwa ban pau Kyrtong menta kasngi badairu nong yalam kaliang persya ayeng darbar tauan JHDC kani ka jing say Kyrtong kalong shibenta ka jingpen kre ka party bani aireng haka Elekshon MDC ki arteli ki autonomous district council kata haka ki HDC bat ka JHDC house number 1 haka ki HDC ki Kyrtong ki baka VPP kala pelaj pipa ki kentup yau ba manbalang thaba ubani aireng na nong sken ka kong aiban daplin el nong laj ka bani aireng na William uba Denny Langste ubani aireng na Laban Mauprem uba Winston Tony lingdo uban yakun na nong thumai constituency bat uba Overland Imyong uban ya aireng na Langrin constituency nagani gatup la paru ka Kyrtong ki arngut ki nong tho kubor kata uba Paul Soklet uban ya aireng na Paryong Motharashan bat uba John Thaba uban ya aireng na Sora Kiwei pat kilong uba Matthew Makdo na nongpo uba Bandrikus nong steng na umsning uba Bill Clinton wankar na Sonkam uba Seibor lang warba na Maukenrow uba Kitbor Siem na Nongkrem uba Shimbor lang na Laikro lang Kerdem uba Asan lang Wanswet na Shila uba Ruseven Changpliang na Mausandam bat uba Lancester Marbanyang na Mauplang Dingyay nangta uba John Basoy Moit na Mairang uba Birbor yang tem na Motion Road uba Abkermen Lingdo na Jirang uba Isnay Hing na Umroy uba Strong Pila Kharjana na Mokar Pintorum Kra uba Denzel Archen na Jayaw uba Edison Karumnuit na Molay uba ban perkat nongrang na Soyong nong Spung uba penkrabok lang Karjarin na Mokorwat uba Marbiang nong Si na Nongston bad uba Boni Roy Lingdo Lingkhoy na Rambrai Jerngam haka JHDC na War East ka VPP kan penikun da uba Isaac Shilla na War West da uba Batskem Hayong na War Central da uba Jamprang Potam na Nartiang Bayejer da uba Yuan Mi Miria na Mudup Umladang da uba Chanbor Mbai bat na Minso Nongjingi daga kong layawan lam jinghon kriem na minskat khanduli daga kong darab yang muli na Barto Mukro dauba Salangki Dakhar na Shangpung dauba Hameshania Suyam na Musniang Rangat dauba Damewan Hi Rambai na Sutengan Narwan dauba Lamsung Langstang bana Narpo daga kong Dewi Tongper nangta na Mukla Umulong dauba Nehemaya Lamare na Mudumai Nongkro dauba Klosroy Lalu na Shillong Mentang dauba Darimi Liam na Maukayaw dauba Rimiki Nyang na Ralyang dauba Ti Dakhar na Mimentdu nangba dauba Gresento Susngi na Sutunga Nongkli daga kong Lasbon Simply na Sumer dauba Dakingkor Tangliang na Batawla Kedong dauba Levenson Suchang Banatuber dauba Delmon Pawa Habatin pej bahagi kishap kashap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya